Ahee Makhazdi, episode leyi tisiwa ka n'wina hi Undefined House. Undefined House collection is not about just garments. It's about self-expression, about making a statement without altering a word. Undefined House, fashion undefined. Ay nga receive mani nga sungula ku record la alifana nitatsela tia mina musi tatisa ntiya loko mlawu tatisa tiya wena ku tuva ra mama phiko antile ku tenta elections va xitwinjirile va xitwini ya no mina na yitwa mani maphiko mara lexi nga ku ni tsakiseni aka rixaka ra hina Vatsonga munhu ku Vatsonga Machangana hi ku angarhela timhaka ta ku se hi le ku trendeni tanihi Matsonga ve ri dlaya ximanga xi ya dyiwa liya xitimeleni na swin'we yini ku na kulukumba va nga ta n'wi vona in the upcoming a ni hi te ya vona na botirey va kumi botirey ka botirey month ya hala Mpumalanga in the upcoming weeks, the 20 man hi toka hi nga vuli ku ringani va nga hi vekela swin'wanyana mara in the upcoming weeks ya hala Mpumalanga la botirey mon nyati se ku nga 20 man ta 2030 so awa loko leswo dlaya ximanga ku na kulukumba n'wana hi angete hi ta kuma ku hala is one of the influencers ka TikTok u te i nga va byeli lava va hi vutisela ku swi vula yini ku dlaya ximanga va ta byi ku hi va ku ve Machangana ya dya ximanga a ku nga va byeli mara Matsonga hi le ku fambeni mahlweni kahle Peter Tinet was very much poetic loko a vulavula hi ku dlaya ximanga so vanhu vo toka va nga swi twisisi ku ri ku dlayiwa ximanga xa dyiwa xitimeleni njhani ku na ximanga ku na xitimela so vo toka va nga swi twisisi mara eku sweswiwani the legend himself Peter Tinet u hi veke mepeni tanihi Matsonga Machangani phela after ku remixiwe ngoma liya ivi ya ka mapiano a hi tshikeni timhaka ta ku a yi nga licensiwanga va nga vulavulangi na family sukuyini hi ta vuya ka sweswo i ku Matsonga Machangani se hi tekeliwe enhlokweni ku tlula na ku tlurisa hayi ku khala va nga hi tekeli enhlokweni a va hi tekela enhlokweni ku na timinister ta Matsonga ku ve na Reserve Bank leyi fambisiwa hi Titomboweni ku na tatana Mbazi Mashilowa va fambisa Gauteng ku na tatana Paul Mashatile lava nga deputy president kahle Mashatile Mchangana homu ya ntima homu ya ntima a nga swi tivi this wedding a mbale attire tradition ya Xitsonga nga rival mic kam hi karhele na nde ku tshama u fanele u luma hi karhele kulumba n'wa kwa tingona ndelanga kona every day u tshama hi tsundzuxisa ku na vo fanele valavulisa sweswo ku na vo fighter Floyd Chivambu ku na vo Dr. Majuli kahle ku na vo Dr. David Masondo so batele ku na vo Theo Baloyi la nga hi endlela tintangu masona ku hi tele njhani a hi timhaka ha tinyungubyisa na vo Tsako Nombelani ku na vo Dr. Joe Shirimani ti2 ni kombe ha hi leti ya la sayitini la a ti tale ma vona so maxaka chano humelela kahle vene teka one no mfana no hinkwato kahle cha famba komberiwa mali ti tshami kahle me ti tshami kahle na ti tshami vana va swi twisisi xin'wana na xin'wana lexi mi xi vonaka a tafuleni ra Xangani gang ne xi na meaning ku hayi xi lexi tshamaka xi ri tafuleni ra Xangani gang la ku na tiya laniwani u na mati mo vila hi nga rivali na vo chavu hi veka mepeni tanihi Matsonga Machangani ku hava munhu la nga na show ya ka Facebook leyi tlulaku ya chavi ku landzeleriwa hi vanhu na lekere ku hava munhu a nga na event hi Monday na Xigaza Monday ho twisa Monday karhele hi mvulo se ku na Xigaza Thursday le a 17 a Pitori shaman
Xagaza. Xagaza. Xa masipala. Xa masipala. Nalekere va Va ri two. vo Fana ka fambisana. fana ka tivuya ku vuya kahle laya. Phela loko ku ri na masipala. Mati a hi se xeweta vanhu Avuxeni. a hi minjhani a va ti xeweta wo feta fika hi nge mhakeni a hi se xeweta vanhu Yeah. mi nga rivali ku episode leyi tisaka n'wina hi undefined house i vanhu va timpahla vanhu va maguja and then sponsor xa hina xa khale na khale ka ha ri Bila ICT Solutions they are inspired by innovation Vanhu va so ti-computer i vanhu va to ti-computer to xingiwa Yeah. Bila u nga ri khale mi ta yi vona yi ta va regular ku nga ri khale kwala yi ta va se yi ri koho hi yoxe ta yi hlamusela kahle ku humeleli hi nga Bila Mara mhaka leya maguja mi fanele mi va byela ku a ma kumeki a small street. A hi wona ya kumeka a small hi street. mona u ta va fika va ku mejara small street hi Xitsonga ma swi ta ku yini I ntilo lowutsongo. va ri yini i budula Budula la ku nghena ku munhu un'wana na un'wana. a hi ndlela leyi yo sunguliwa hi tihomu or hi swiharhi Budula hi la ku nghena ku munhu un'wana na un'wana. Ma vona vanhu lava va famba ku Xigaza Monday, va famba ku Xigaza Friday na Thursday. Mabudula ku ri mabudula. a hi madubunya ku vula ka Budula. So loko hi vulavula hi timhaka leta ta ku a swi kumeki small street. Loko mi ya ka Bibele vulavula hi ndlela yo khuma. Ndlela yo khuma. i budula I ndlela leya yo ka yi nga anamangi. Ku na ndlela yo anama, ku na ndlela yo khuma. So ndlela leya mi vula ku ya mabudula n'wina leyo anama. Swi nga endla ku ri liya munhu nga vulavuli ku yi famba hi vanhu va njhani. ni jili kahle a leswi humelelaku laha kota ku jila se swi explainiwa ne Yeah, so loko hi vulavula loko wo fanisa vanhu lava na magondzo loko hi vulavula hi ndlela ya budula or yo anama yi fana na R21 vona ku R21 na mitilo yo tala njhani yo hlaya loko hi vulavula hi ndlela yo khuma hi vulavula hi R571 leyo ya Giyani Okay. i mitila yimbirhi a ni ri wo ta haleni na vuya le so hi sweswo ndlela yo khuma ku ya hi Bibele Okay. ngopfungopfu ka lava va landzelelaka timhaka ta vukhongeri a ni ku wa yi jika nangusa mina so mara loko hi vuya ka timhaka leti ta ku tanihi Vatsonga va Machangani ku hi le mepeni un'wana na un'wana u remixa nghoma ya mapiano ri kwalano mi nge se za mi hunda nkombe mi hi hlamusela i nga ri a mi ri ka mhaka ya ximanga n'wina mi nga mi ri na yona hlamuseto ya ku a vula yini ku ximanga xitimela mi khumbi mhaka leyo mata ku mhaka leyi ta hi boxa hi ti 20 mani hi ti 20 mani na kulukumba luya hi ku na yeah okay wa swi kota ku hlamusela timhaka to fana letiya okay Hi se vanhu a va voni ya ti 20 mani va kota ku kuma nhlamulo na Bote Raymond na Bote Raymond hi ku na vo vana i swigaririmi ngoma leyi ya vona ya ku munhu loko se a mama or a an'wa swi ya masabati hayi yi ta yi yimbele yi ta yi yimbele yoxe ina phela ina swi tivi yeah bata yimbela hi vona so ku na n'wana fanelaka practice ku yo yi nge chayi yeah nga ta chaya ku na langa ta chaya ya swi la hi rhamba hi munhu ta n'wi rhamba lo tlanga katara hi ta n'wi rhamba munhu luya hi ta n'wi fone hi n'wi byela ku practice vulavula hi ku fonela Gondi Boy swi lava hi va kuma kahle va ri swi lava hi va kuma kahle va ta la Gondi Boy va le ku trendeni va vona va cina yini le hambi le kwini mi lava ku va fonela no va ri nge koti ku khumbana se va ku va le huweni se va send voice note kambe i Friday va ta ku ho hemba tlangani voice note yethu Gondi Boy man yimani mi connecta la hi ku hatlisa lavana na bluetooth mi kuma broadcast mata ku Gondi Boy i jatiyela ra ka Gaza leri nga ku trendeni hikuva na tinghitsi na energy yo ka yi nga twisiseki munhu a suka xitejini xi ri la a tlula mina ni ku Diamond ta tshovekini loko a fika hansi ivi a humbuluka hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le maninginingini broadcaster pro hayi Diamond no mara yena Gondi Boy loko swi ta ka timhaka ta
ku yimbelela na munhu anga n'wi chayela swi katsana na jale ri mbala lumba ri nga ihluvuli ku ya vanhu va Hey man. leri xamakhombo Xamaccombo ihluvule lumba. anu vanhu lava landzelaka nanga bya Xitsonga ve ri a ya ihluvuli na mise swi le connected ka vayimbi Ya blue. Lumba ya blue. Ya yellow. Kepisi ya yellow. Kepisi ya yellow. na lumba liya yi fambelana na dloko Be ai lava bo. na teki liya man teka ndzhaku swi landzelela mara mina ni tolovele xihuku na timhaka ta jakete ku rayi kepisa lumavusani ne Hey Xamaccombo I mean hi lava nga la. Mina amlava ku mtamta mitaka podcast. ya tsala script tano mata ku sungula yini sungula ku hina music wa Xamaccombo a wu landzelela Alandelela ene hayi. sungula ku n'wina a mu landzeleli Hey. kahle vanhu lava nga ku trendeni ka music wa Xitsonga i mani mfanelo wa ku huma ku yimbeni luya ngudla Ngudla oh ni vone picture yo ekarwa wa matlala. DJ ngudla heleyo ku suku yini xiteki ku na n'wasati nga yisiwa ka gija mandeni suku yini Ni kume n'wasati le ka ya ivi hlangana Kuna ngudla la ka ngoma le. ku na ngudla n'wina mi nga na tifoni letiya ta ku lumiwa hi Adam letiya ta maapula ni veri Adam lume apula ri nga heleli chekani kwala na DJ Ngudla ku na DJ ngudla ya laya na Salani na Time Free na Xamaccombo na Xamaccombo ya so vakulukumba lavawani sweswiwani va khome vunanga bya Xitsonga munhu nga semi free ne ya o busy o ari hala ka hip hop Yes. hala kama iskri Ma skri skri. kama uta yini Majigilika. misalo ya ni mbona sweswi u hala ka Xigaza and u fite kahle so swi tikomba nga ku se xi n'wi absorbini hi ndlela Xigaza, leyo ne? nga ku xi n'wi endlela swilo swi va kahle cause risimu leri ra Xigaza Monday nga ku ri n'wi veke U kona he ka Xigaza Monday. Monday Kasi Xigaza Monday xi na vanhu u vangani. loko weni wena u loko weni ka No ile voice note le na yitwa amuku leyo sungula ile sungula le ka event mani le ka event ndakuna wangu plan tembo katwanana yi rile ka event I call with atwanana la nga. next time ndlela loko ku ri wona ko ndlela loko ku ri ku na ndhawu yo hlantombela nyana kokola anda yimako mindzela kahle ta hlangana ka hayi ku ta hlangana ka mindzela Miri vita sangana kahle ku. ku wala ta Bas tono va kahle tsala voice note mtasi emashava we tshame kuswana yo ka cheka message le nga kwalano. mi loko ni tiva timhaka ni so koti ku tlambi ya khoma ku ifonele mani hayi no a va swi tivi ku tsala ku xipuku laha hina hi tirhaka na n'wina hi mi tiva vito so na vo a va swi tivi mani Mara va lava ku hlangana na va ku wena. rheta ka ririmi Mara nangu va lava ku hlangana na n'wina. va vula na Xangani gang tsala he rungisa ka undefined next Tsena ya ku rhungiseni. ku na mhaka ya controversial hi nge za hi rivala xitichi xa hina lexa xa Xitsonga ku na award nga ku teni is it 18 Mike wa wena ne? Hi ta holova na kulukumba leya wa sound Wa sound. na mina nto khara Okay, landa lo nga le. ku na timhaka leti ti nga ku trendeni Le ya n'wi mtshine ngopfu ne? Mo ni veka so. ya ku na timhaka leti nga ku trendeni xitichi xa hina lexa xa vahaxi lexa xa le kaya xi simeke masagwadi Lama manga le ndleleni nga ri khale. ma nga le ndleleni ma ku 18 ne I think so. M18 ya ma nga ku teni ku vuye ku nominate ntombi liya Yina. leyi nga tlamba risimu ra remix leyi nga ku nga remisiwa risimu na tatani Kovani tatani Leo mala ala hi nga hlongolwa ku hi Gigi. Yo mulavula yon. Yeah. Confirmani yon. yo Okay.
ntombi leyi a yi nominatiwile masitokuma okay mon clarify mashaka ku ya lahlekini mashaka Matsonga masitaku kuna laha hi nga fika hi hambanyisiwa kona vanhu van'wana va rhwala titiraka va ya chichwala aka Joseph na le ka Matiyana a va suka kwihi Azenda hala Zwenda kuna ntombi leyi yi nga na papa Penny ka ngoma yin'wana ya ku yi humesa ku ya remix I remix Mlandu be Tombio ya kona hi khome kule mashaka hi khoma sensi mashaka yi nga ri kona loko hi va na tatana Alimoyana loko hi vulavula hi ku hlukumeziwa or ku xanisiwa ka titlambi va na ku dyeliwa mali na swin'wana na swin'wanyana a yi nga ri kona a mi ta mi sundzukile so ntombi liya yi fike yi xaxametiwa aka sagwadi ro karhi va ku best female yi govinyana Xitsonga artist wo yisa hasi the and aka album liya ko va na risimu rin'we leri ri nga tlangiwa or ri nga yimbeleliwa hi Xitsonga va ku best Xitsonga artist best female Xitsonga artist best Xitsonga female artist so you right so you right ivi ku va na hoyi swo boha ene tatani ko vanhu va sungule va lava ku yi timela mara swi hetelele swi lulamisiwa swilo leswi ya ku ri a nge xaxametiwi aka the best Xitsonga female artist or best Xitsonga female album hikuva album phela yi fanele va yimbeleliwa hi Xitsonga yi za ya fika makumu ma swi vona nyana se mi lava ku xaxameta Brian Bombo u yimbelela album from A to Z hi Xitsonga so a nga wela ka category ya ku Mutsonga wa ku tlambi ya Xitsonga ya ku antswa ma swi vona nyana best Xitsonga male artist so a ni swi tivi ku ri swi fike njhani ka public va titwa njhani hi swona va ha ta vota or va nge voti ku ta va hoyi musi hi ku tatani ko vana va ku ri kahle swi vula ku mi ri vanhu lava va ku ririmi ra Xivenda va nga yingiseli Munghana Lonene na no but a ku nga ri reason ya ku mina ni twa nga kwala yi lahleni maku radio ya Xitsonga yi yimela Vatsonga beside swa ku tribalism and all those things radio ya Xitsonga yi yimela Matsonga that's why ku ri na award ta Matsonga yona radio station leyin'wana hala gwala hayi gwala ta yi vitana njhani na xito tswela pila loko va ti Miss Yothe yi na tote award nga ku na tona mara hi focus eka vanhu va yona la ku tirhe Bot Sydney masayiti ma la ku tirhe Bot Sydney khale yi na tona Bot Sydney mula Bot Mabosh Bot Mabosh ri na tona sula ai pota ngopfu ne bosh ai bosh ita posha la mara no so radio leya yi na tote award a ndzi tshama ni titwa vuxokoxoko bya tona lama ni tshama ni hlangana tona a ndzi tshama ni swi a swi na mhaka mara a ni ho vutisa pharapara yi na tona ti-awards na i fanele va yi na tona cause loko mo swi langutisa ti-radio station letin'wana hinkwato to tala ta tona mi ta twa va ku li kwalakwala yi na swa yona yini na swa yona cause I think hinkwato ti under ntlawa lowa SABC obviously n'wana yin'wanyana va ka endla something mara ni tshama ni titwa va ka endla something for ti-listeners ta yona na ti-artist leti va tlangaku list ta ti-artist ta Xivenda wena swi nga endla kha hi tiva tin'we kwini tona vhela ni kumbe ku musa xivutiso tona vhela sweswiwani ku na Jombiza loyi a tivekaka vito ra Zozo music wa yena wu dominate hi ririmi ra Xivenda na Xitsonganyana na Xitsonganyana na ye mani loyi ta ye ti dominate hi Xivenda na Xitsonga mara loko se mi fika mi xaxameta munhu mi ku the best Venda album loko a yi fanele kumbe yi ri supporting loko ku album ne hi swo swi endlaka swi va controversial loko a va ku a song or supporting or collaboration or swin'wana swo fana sweswiya ku nga vi ku se hi fanele hi langutisa ku album liya mara no album liya mara a yi chayiwanga Xitsonga hinkwayo loko hi langutisa hi kuma ku na vo mani ku na lo a nga tlanga
kuna vo Rito Gustavo kuna vo Xamaccombo u langutisa ku sweswo na kuna vo Godi Boy batele kuna vo DJ Mumba is it DJ Mumba kuna vo DJ Mfundisi then van'wanyana then swi va faka ka situation ya ku then va sungula ku question ku hina ke criteria leyi va yi tirhisaka va fika ka xiboho xexo ka xaxameto wa best album va langutise yini so question ku ta va ku ri yaleyo I think question leyi va fanele va vutisiwa yona ku mi langutise yini ku za mi fika ka that thing ya ku mara na loko hi langusa ku ti-radio stations letin'wana na tona ti na tona awards mara mina ni kholi ku pharapara na tona tshama ni titwa pharapara na tona mara a hi languse teti yona leswo swa ku yiva na mbunyana ingaku vo November December laya cause pharapara ya ti artist ndo tiko titsongo tiko ka nga tivi mara xigombela wa ta swi ku swin'wana ta vona u vula xigombela hi xo xigombela ati artist tingoma leti ati artist leti mina artist ta Xitsonga ta Mavenda I'm sure hi tiva tin'we hinkwenu Colbert Mkwevo Zozo Makhazdi na le bya rap lebyi nga kona vo Mizo ma rap ma Venda rap matele mara swa endla munhu mi ku va tele mi ku va tiva hi n'wimi rin'wexe matsundzuka boti maboxa tshama yi vula ku phela tlambi ya vatlambi andlwini ya yona so kuna these things swi nga introduciwa swa 90% so station na station a xi boheka ku chaya swele ka local so hi vula ku loko ku ve pharapara a yi na ti-artist to tala ku fika kwalano swi vula ku hi nga chayi 90% so no mara 90% leyi a yi nga vuli ku 90% local music national speaking of that u heleli ku hi horulele ya kona ma to kumela loko cloud divide vete di famba na misalo ya ku davuka ka nyimba leya le Mangaung loko asusiwa la loko a tsuriwa la xitulu lexiya u va yena yona u fambela yona ene hi ku ya hi mina so leswi a swi benefita or ku vuyerisa tintlambi ta ka hina hi ku langutani Matsobe mdo endle mali muni ku va khatlanga ka Munghana Lonene loko mo cheka history ya vunanga bya Matsobe muda la nga sungula kona kuza alova swi nga ti nga tlangiwangi tingoma ta yena for 500 wait vanhu lava va tlanga ti-radio vanhu lava va tlanga tinsimu ka station ku na mali yo karhi leyi humaka ya royalties from Samro hi leya ka Samro loko vanhu va breka ku veveni mali ya ka Samro so on an annual basis ta huma ta kota ku claim ta ka Samro Peter Hlungwane for instance munhu nga tlanga vunanga hi ririmi ra le maninginingini loko mo cheka vunanga bya yena ku sungula la a nga sungula kona ku ta fikela hundza misaveni may his soul rest in peace by the way anga va tlangiwe ka ngana ka Munghana Lonene before atalova mi nga se hlamulani kombe mati ma movile ximati ban'wana maleni endla ntimista ku mimalani so ni kombe mati ma movile swilo swa 90% loko mi swi cheka risimu ra Dr. Thomas Chauke mihleketa nga ku ri nga tlangiwa America November nayo kumbe xana America hi kule xana risimu ra Dr. Thomas Chauke ri ta tlangiwa Botswana na mara no swi vula ka leswi a ndzi vula ku sweswi swi nga endliwa leswi swi nga endliwa le ka radio station ya hina loko ko va ku radio station yin'wana va nga swi endla na va teka a hi ngo xamaccombo va n'wi yisa ka pharapara va fika va ku best traditional what a hi mhaka ku u na risimu milaku vo yin'wa GG futhi u ta vuya ri yexe hi traka kuna album yo sungula ya psychology kona risimu leri nga yimbela hi Xivenda byi ya difa swa Matsonga yo swi vula ku ri hi mhaka yimbele ngoma liya hi Xivenda a fana a ya nominatiwa ka album ya best Xivenda loko hi sunguli tribalism so mhaka leyi hi vuyisela ka a tsundzuka ku ri episode 3 or 4 loko ni ku hina as Matsonga hi la ngopfu hi tshama hi ri ku xaveleleni hi lo kombeleleni leswi endleka khale leswo va ka Ngoveni va za va ku vo va ka Ngubani va ka Khosa cause ku lo ku chaweni masukele bonza va ka mani
so yita mani kumtaba anta kubasibongo swa vanhu lava nga ri konako hi tshami swin'we kwala hayi xivandla nyongeni. So for mina loko kahle loko ri hina tani rixaka ra Vatsonga a hi nga yimangi hi milenge hi questiona that thing ya ku nominate ka Sesi laya Sesi Makhazdi aka best Xitsonga female a swi tava swi nga lunghisiwangi maybe ku ya mahlweni station xa hina ro channel fanele xi loko xi simeka masagwadi va ya live aka Facebook a ndzi ku na timhaka ta ti Facebook 99 va ku sagwadi leri ri simeka ku lawani criteria ya kona or swilaveko swa kona i 1 2 3 4 5 ku loko se munhu a nominate na kota ku swi kuna ti tlambi leti nominate ku va ti humese single ti computer na nga humesa album eka va sweswo and I against munhu ho lava ku tiva ku loko mi xaxameta munhu swilaveko ku va ku ri yini hi ku khala va ta ku loko mi humesa single album a nominative swi cince kwihi ku laveka yini na swin'wana na swin'wana kana ko va just a written document ku vanhu va kota ku vona and go back ku va kota ku tiva ku la criteria ya kona a ku ri yini na loko munhu a fanele a humesa album a swi tiva ku loko ni la ku computer ni fanele endzhaku la fikelela na yeah this thing at the award I think I hluphi kona ka munghana luya ntsena ihlupha ka tindhawu ka munghana luya ntsena very hluphi ka munghana luya ntsena nabo Caspanyo Vest baze va vulavula timhaka I think it was MTN awards or something azala sungula kula that boycott or something I think some yeah sunga swo fana sweswi mara afike ka situation ya ku he had enough until Oskido angenelela ku you know what kwala nunga kumba swi ta onela career na Makhazdi yeshe ba uze athika I think is it Sama or whatever yena riyeshe Ricardo Makhado kahle Sama yoshe ina kinga nyana there's something not right awards ne that's why the Sama awards episode 4 ni wutsini ku xiphaza shate award kumeka ku yeah and le ina le aka indlu liya yo dliwa matilweni liya loko yi sungula ku questiona swilo leswiwani but why for he will why hurra kambe le ina ka yindlu yo saseka ya ku dliwa matilweni yi swivurile swilo leswiwani ene loko yi swi vula nkarhi luwa vanhu va twanga ku yi na tipolitiki mara yoyo swi vula hikwati ngopfu because it's very much swi vule hi ndlela yin'wana yi swi vulini ku kahle ku na ku xavisiwa ka masagwadi ene a hina sweswiwani as Xiangani gang a hi ri masagwadi ma xavisiwa a hi xi tivi xiphaza xa a hi xi tivi xiphaza xa kona loko na ku xa exista na a hi xi tivi va nga hi sendela ka info@ Xiangani gang hi la ku xava ya hina vulavula hi ti-award leti nga laha ti xaviwa kwihi leti nga laha hi la ku tiva letiwani i ku va munhu a kota ku tirhisa xitsalo a n'wevha phepha ene a hi timhaka ta ku n'wevha phepha ntsene ivi mi fika mi ku Makhazdi u be sati Makhazdi u tlhariwe hi sati i timhaka ta ku tsala swilo leswi fambelanaka na ku tisa hundzuluxo aka tiko hinkwaro mbalavula timhaka to xikombiso ku timela ku tirhisa ka gezi hi ku siyerisana i swilo leswi swi nga hi vavisa tanihi timhaka ta SASSA phela timhaka ta SASSA loko mi ti languta kahle ngopfungopfu loko swi ta ka 350 i timhaka ta ku mi fika mi nyikiwa xidonsani hi vula stock sweets va ku lakatsela nana u miyela nyana ni n'wana u ta kharile i va lakatsela kha twa ku nyanganya laha n'wana i stock sweets xi hela a nga vuyi ku rileni ma swi vona nyana so i timhaka ta ku munhu a tsala timhaka ta ti-social economic challenges swilo leswi swi khumbaka hinkwenu I'm happy ku ka buku leyiwani ya in the corner of my shack hi khumbe timhaka ta ku munhu wa graduate a nga kumi ntirho i vanhu vangani loko mi pfuka mi ya a xitarateni mi fika mi kuma a khome placard or a kume bokisi ri tsale ku masters graduate please hire me ma swi twisanyana
hi vitana ku it's a four-way stop la hi maketa kona xin'wana xa vumbirhi loko mo cheka timhaka ta vanhu lava nga ku loveni aka Malamulele a xibedhlele xa ka Malamulele va tele loko mo yingisara murhandziwa wa n'wina ka Malamulele mi fanele mi khongela switivi mfundhisi mimhedeni or miyini is 2% ya vanhu lava vuya kha va hanya ka xibedhlele lexi loko mbula sweswo swa xibedhlele xi le ka Malamulele le ka group yin'wana le ka Collins Chawan bone a va ku a khensani a xibedhlele xa khensani va ku nghena ti ambulance ta 14 people are celebrating in a way ya ku va twa nga ku it's an achievement and loko swi langutisa kahle it's a basic need if the ambulance ta 14 ta nyawani like ku nga ku ta ku procure okay just within this week emiswini so that's ingese yinde leswi mise swi karunga izinga xikhumbanyana ka episode yin'wanyana ku why ifane yimela the election for these things because swilo uzunga fichaka swilo swi loko humeleleni speed ngopfu mapatu ambulance mati all these things swi humelela hi nkarhi wa the elections why swilo ifane yimela the election ku so the basic needs ka the politician icinchiwa ti va ti marketing tool so swi lavaka wena wa swi need ne a hi ti wants it needs bona va swi tirhisa as marketing tool in tin'hweti ti nga heti mbilu hi ta va ka hi vote ne think in the next probably u ta va ka hleketa ku yini loko u hleketa tiphati letin'wana ku na xivulawa xin'wana hi xilungu xi ri devil yini Xitsonga devil Satan Jabulos lo u tivaka Jabulos Satan Jabulos lo u tivaka ne are chichi vitule ngande kuna loyi u nga n'wi tiviki xi komela foroko Jabulos what is this se loko ka vota la ku Satan ni votela Jabulos lo ni n'wi tivaka because lava n'wana loko va fika va ha rani lala va ha ya ku sunguleni hansi hi ku luta ne aba swi tivi ku rana government aba yi tivi procedure aba yi tivi process vo twa nga ku va ni ri laya it's something I'm gonna do something but at the end of the day va ta sungula hansi va ta hlangana na lava nga ta fika va tshama henhla ka a very big budget ne and then va vona an opportunity to loot an opportunity to loot with their friends and stuff so hetelela ku yini hayi vanhu lava ku nyika mati la ni nga ri hluphekeni for the past few months because ndlonda ya munhu a yi ndaku that much loko so you make a ballot box na 350 what is this sweswiwani loko mi langutisa ka masipala wa Johannesburg ku na building leyi nga tshwa ku loyi vanhu va ku tala swinene something to I think between 70 and 100 so loko mi ti vutisa ku ri okay masipala u fanele u generate njhani income or revenue timhaka ta ti-rates and taxes na timhaka ta mati or swikatsani kwalaya so building leyo loko ri hijackiwini swi vula ku ri masipala wa Johannesburg for malembe mo tala ma ku tlula 20 a wu nga ri kumeni ka mali kusuka ka building liya ene building leyo nga ri nawini a yi nga hlayisekanga swi vula ku masipala luwa a wu nga ri ku endleni ka tifanelo ta wona hinkwawo ku na vanhu lava nga ku chajiweni ka mati ku tlula mpimo na gezi hikuva building yo karhi yi nga ri anawini yi nga hijackiwa illegal load shedding hi mhaka swin'wana exactly masitwisanyana sweswiwani hi lose vutomi bya vanhu vangani about 80 hi kona se masipala fika ku phaphama ku ri no hi fanele hi cheka ku landlord leyi nga lawani building ya yena na swin'wana na swin'wanyana so for mina swilo leswiya swi na nkoka ngopfu loko mi ya xibedhlele xa ka Malamulele ku na nkarhi lowu xi rhava mati xibedhlele hi xoxa a xi rhava mati swi vula ku ri there is no flushing that you can do so you can go do your deposit but you can't flush so ni byeleni la loko mi vulavula ku hava mati a xibedhlele na ti-contingency a va nga ti endlangi like ta permanent like na JJohn tank or yini ene mina swilo leswiya na vumbhoni bya swona because ni sukeliwe hi vanhu va ku ringana vanharhu va very close to my heart hi mhaka kwala xibedhlele loko mi ya ma va pfuxela mi kuma ku ri ku nghena na swimanga tiwadini na va ka baloyi va kona va nghenaka kwala I hope ku na munhu wa ka baloyi vanhu va ka khosa se I go to John but John had gone I gone was John mavona ne loko mi va mavona ya mavona so mi kuma ku jamba loko mi ya vona mrhandziwa wa n'wina laya a nga koti ku a ti pfuna because
ti deposit leti nga laya se ti tele a ti koti ku flashiwa ta deposit ka kun'wanyana swi vula ku varhandziwa va n'wina va hlambi ndlela yin'wanyana. But then mother question yaleyi yi mbuyisa ka swin'wanyana ku na nkarhi wun'wana hi vulavula hi timasipala na swin'wana na swin'wanyana. So there's loko ka hi vulavula hi Collins Chabane and so on. Ni ti vutisa ku as hospital manager na swi vona ku ri ku na issue la ku na problem. Swi ni tsandza ku hi ku ri ni suka ni ya ka xibedhlele xin'wana ni ya khopa ivi ni ta paste hala. Ma twisisi ku ri matirhelo ma leyi ma fambisa leswi. Sort of like peer support. Kuna mani van'wana I think MEC wa health Limpopo Dr. Poppy, yeah. Poppy Ramabulano. Yeah. That lady works. Yeah. Yeah, loko va vulavula hi ti so loko fumala support team loko ka va vulavula hi ti ambulance ka that video ne they were even saying a name mara mataku wa tirha MEC ma swi ta ku aka lembe ximali lexi nga hundza u tlherisele mali muni or u yivisele mali muni ndzhaku aka xipachi xa tiko from office ni yena. Yeah, about 500 million if I'm not mistaken. 400 and something to 500 million. Mara aswila yitela njhani mali yaleyo kube wasibedlela swa ku tala. Aswila hi ngo u pfumala support from office ya yena na ti office letitsongo meaning xibedhlele xa ka Malamulelo xibedhlele xa le Giyani munhu lo anga in charge of the hospital angele ku tirheni ka tirho wa yena leswi ndla ku yena mani loya asuka u fane a xibedhlele hi yexe a ta kota ku vona kahle ku humelela yini and then a realize ku management wa le xibedhlele a wu le ku ndleni ka chumu and nga nyikiwi report ya ku humelela yini ku se mina va fana hinkwavo ne loko mi langutisa uze a dominate mahungu ya ka social media yena hi ya xa MEC loko u langutisa history ya the liberation movements ta la Africa vo ZANU-PF yini le Zambia na swin'wana PAC ti pfune swinene ku hina hi suka vuhlongeni letele handle so ma-Afrika-Dzonga va kuma ku tumbetiwa a Zimbabwe, Zambia, Angola, Mozambique na matiko man'wanyani Tanzania na swin'wana u vuye a kandisiwa a humelela ka Facebook a kha a rhukana mhani un'wanyana loyi a ri ku tweni ka ku vava ku ri u fike njhani la xibedhlele mina ni nge swi koti ku hakelela mali vanhu va le Zimbabwe swikuyini swo taniyane leswi hi ku ya hi mina a swi pfumala vumunhu na ku pfumala ku landzelerisa ku wena u suka kwihi tanihi munhu leswi swa ku history ya munhu yi na nkoka ma-Afrika-Dzonga ma hlayisiwile a Zimbabwe ma swi vona nyana and a hi vuli ku ri vanhu va le Zimbabwe va fanele va ta South Africa swi nga ri nawini ku fanele ku va na ti-border measures na swin'wanyana mara loko no mi kuma mi ri ku tweni ka ku vava ni fanele ni rivala hi swa ku tala ni meka sure ku ri ni fanele ni hlayisa vutomi bya n'wina ene hayi ku na hina phela loko hi ri le vuchavela holo vo Zambia i mana hakela ti-bills ta hina medical and otherwise na swin'wanyana ma vona so yena u fika lava ku va a humelela ka Facebook for ti-likes hi ku ya hi mina mara loko mi ya ka Malamulelo xibedhlele lexi a xi function mali yi thelele ndzhaku aka National Treasury ku na ti-union to karhi leti ti representaku vanhu hi nge ti vula hela ku ti maketa to ringana tinharhu ta ku we are understaffed as xibedhlele ku hava manese ku hava madokodela na swin'wanyana xiyimo swo taniya hi leswi a fanele swi addressa ku vanhu va thoriwa ku na vanhu va nga endla nursing va nga qualify va nga tholiwiki mara mali yi tlherile xa vumbirhi loko munhu a za admitiwa ku fika ka process ya ku fana endla surgery swi vula ku kuna laha nga n'wi admita ku sunguleni u pfuleliwe fayili i pfuleliwe mani fayili because you can't come and blame a patient ku va se a qualify ku kuma surgery or vuongori kuna laha nga fika a n'wi bukela a n'wi pfulela fayili va ku wa qualify timhaka ta surgery so the value chain leyi hinkwayo hi leyi MEC yena yi fanele a yi languta mara loko mi cheka vanhu lava va nga ka provincial leadership ya hina ya le Limpopo i vanhu lava va tiva ku ti-challenges ta hina hinkwato Dr. yona
imani Poppy umunhu level wo So- swi ku venda kuna swibedhlele swingani So- malamulele na giya na swin'wana na swin'wanyana xivutiso xin'wana hi lexi masipala wa Collins Shavana wa kumeka loko ka u lweriwa a ku ri na ku lwisana na ku susa cause se vanhu va le Venda a va tele a xibedhlele va ka va tirha la of which hi swi tivaka a mi twi ingaku ku na sabotage not only a xibedhlele ntsena the entire No, the municipality. thing is ni swi base ka mhaka ya ku xibedhlele se xi le ku langutiseni na crisis ya ku xi pfumaleriwa hi ti-basic needs ne the sabotage a yi le ku humeleleni kwalaya ku ri okay la ta va kombeta ku swi ta va tsandza ya cause a ni hina ma swi tiva ku hi tiveka ku hina vanhu hina vo thoriwa a hi hina vathori. a hi koti ku fambisa swilo and so on ku nga va nga na sabotage kun'wana kwalaha loko mi swi langutisa kahle xandla xa Satan fanele xi va xi ri kona mina xexo a ni nge xi rhuleli Mali ya huma ka regional mos. eh Still awela ka district district. hi yona. Awela hansi ka vena. ka vena mara hi ku ya hi mina Khona xaya manzi. no ala ku ba ku mati xandla xa Satan xi kona mina ni nge xi rhuli out Ne? loko mi cheka vanhu lava va nga laya aka provincial executive committee ya hina na lava nga ka masipala ka government ya hina kwalaya aka province i vanhu lava humaka kaya mo ni mi kombeta hi tatani Bascop Makamba u huma ka Nkuri mina ta byela ku ri tatani Bascop Makamba nga swi tivi ku ri ku hava tliliniki ka Nkuri loko ku ri ku hava swi nge endli swi nge endli so Hey. na yena dokodela Pho Tilehini mashaka ngombo huma gyani mungo wi. hi chuhile Yi chuwile. ene loko mo landzelela hi history leyi before mashaka va ta ne loko mo yi cheka kahle before mashaka va ta hi na problem agiyani ya xibedhlele xa kuma ti-ambulance ta 14 vanhu va celebrate hi na xibedhlele ka Malamulele naxona xi kumete ambulance I can't recall when mara sweswiwani hina hi loveriwile loko mi fona mi ku hi kombela ambulance ku na muti wa so hi na muvabyi a nga kahle ve ri tekani muvabyi yaloye mi n'wi yisa tliliniki hina hi nge swi koti ku ta kwala mutini waloye ku na ku a mi trainiwanga ku mi khoma muvabyi hi timhaka ta safety health and whatsoever ku ri a famba a ri stable na swin'wana na swin'wanyana swi lava vona va fika va n'wi plaka timhaka ta ti-drip na swin'wana na swin'wanyana loko ku ri muti walowo le vuswetini a wu na xaka or connection yo karhi or na mali ya ku mi hayara movha wu teka muvabyi wa n'wina a suka la a ya yimela ambulance a xibedhlele Plus ka Joseph ku na movha huma. Teko kwaro. wa cha ku kene Hayi ndoda. Lasi kunyayo unwini siku rero. and Wa driver. a hola va swo tala a va fake gravel va khurhela mapatu me le standing ma va well maintained hi nga byela ti-ring road ti nga fiki a ti fiki ti-ring road mara a ti vi relevant ti supportiwa ku mi gravela mapatu ku ri loko se ku pfuka na xiyimo xa so ku va na munhu a vabyaku mi kota ku nghena as an ambulance the reason va ku tisani muvabyi wa n'wina a tliliniki i ku va swi tiva ku a va swi koti ku khurhela mapatu lamaya i mantombi leyo saseka ya ka Mnukeri ya i Miss South Africa or Miss World or something Ndavi nuke. vanhu va tiko leriya va sungula ku vona galiyoni yi nghena hikuva ku next week a ku fanele ku ta vanhu va matiko va ta celebrate ku wina or ku hlula ka Ndavi Nukeri ma swi vona ku swilo swi hi le tiko leri ra vanhu swi endleka loko swin'wana swi lava ku endleka Emashava u la ku endla yini hina hi ta kota ku khurheleliwa la ka yena. mara mi nga dlayi munhu mi nga dlayi munhu swi lava timboma hi ban'wana un'wana a rhangelaku nyana Ne? kambe Amare ya blow nyana wi ri ra kwala ka hina. Hayi. A kona. loko potopota tingana mara leti vo duma ne mara matiko hinkwawo ka loyiwa Hayi. xihundleni lera ra kona Wa ku tambawula. ka n'wa nge swi vuli ka n'wa Kama Jack. akungozi Nakubona. hoyi ya muti wa ka Peter Tinet na mfana luya itebza
la remixes La nga remix. va yina ni vunywana va yimbeleli le ya vanhu vo dyoha ah se le ya khale leyi nga ningenisa tiko ya yiri siwini mi ta ngeti makeni va dyoha a swi allegedly swi sweswo va dyoha lava va dyoha lavaya va dyoha papa pen na yo yi humesi ya yona man papa pen ya tsesiwa rosi eh tsoma pen na yo dash man ene performa yona a ri performing mara loko vo ngisela le ya papa pen liya na le ya vanhu lava dyohaka I think papa pen got it hey botsa go ya papa pen leyani papa pen got it right aya papa pen ya Peter Tinet ya Peter original ya Peter Tinet mara loko mo ngisela leyi nga endliwa hi papa pen ingari original ya mi ta twa nga ku original papa pen leyi ani va hetelela va susa leya papa pen itsa yona bona na ku na Peter Tinet kuna Peter Tinet ivi ku ta leyi nga remix I think about tabs or something yo do ba tirhisa ti vocals ta the late original vocals by sus va tisa un'wana ya remix ya vona ya lava nga fika va vitana xitratini va nghenani ya papa pen loko mo yingisela ta ngeti makeni ala mawatwa va dlaya ti hapa va yimelela ni swi twa ku no papa pen lava no kuna papa pen yi koya papa pen tlangana na yo mina perfect tlangana na yo ya papa pen usitunda ku papa pen be yo yoxe ya fita ku va ka ngoma liya yes which would have been a great thing ku vitana papa pen mi nga swi kota ku tamta hi yimbelele ngoma leyi mi remixela papa pen vona va kwatini loko ku remixiwa risimu ra vona musi ni voni kha ku yi tlhe no ma ta ku swilo swi njhani papa pen yi ya wa byela ku wena yi tlhe ku bye hi vitla hi viti ku wena swimanimani yi vala le English kwala mi swi ta ku papa pen munhu wa English vele xichangani xilungu so English vanhu va mara xilungu munhu a nga endla kahle ivi ku byela ku hayi tshika ku remixa tinsimu ta mina a yi nyikananga permission mina na wena mara confusing enough loko yi nga ku remisiwa ngoma liya yi postini the very same song ya yona ivi vuya futhi ku hayi ni ku nyika permission yo remixa risimu rero cause yi postini yo yoxe yi teke ti-video tika TikTok yi posta ka page ra yona mina yi landzelela loko mo ka page ra yona mi ta tsova mi scrolla mi hansi ku na la loko ya ku sungula ngoma liya yi postini via TikTok and then yi vuya hi live wena swimanimani teke risimu ra mina nga twanana ya ni voni leyi yin'wana ri susa complain hi ku hatlisa then yi ya mahlweni na vutomi bya yona and then nayo se yi le ku remixeni ka ta yona mara swilo leswi mi tshame ni vulavula hi swona vanhu a va ni yingiseli ni vule ni ku hi vakulukumba why mi nga landzi vanhu lava va khale mi va byela ku a hi teke nsimu ta n'wina hi ti remaster hi ti remixa hi ti vuyisa hi side rin'wanyana ti taba ivi hi kota ku sula mihloti hi swona sweswo a ni vulavula hi swona ni ku leswiya swi endla ku u recognize vanhu lavaya va khale vo Bot Joe khale va ri tinsin'wini vo teka nsimu ta Bot Joe ta khale u ti endla nsimu ya ku luma nosi ku na one of the guys loyi a nga swi endla sweswo loyi a nga remixa ya Dr. Man lava va bucina leswa Dr. Majul lava le Maputo vala Dr. General Moose Yeah, the guy loko a ya remixa liya va ri she's good or something singla kona na yona ina pia ile ka piano yena u rhangi a ya kombela ntleni vona na post ya kona ku ni khensa loko va pfumerini ku ya tirhisa then a release no fana na the very same guy anga release heke u ya kombela ka Dr. Josh Shirimani and I think he contributed ka timhaka ta ku ri ti vocals ta yona ti va ti aligned na ti beats na swin'wana swin'wanyana so I think maybe hi ku tsundzuxa titlambi i ku ri loko mi la ku remixa ngoma ya munhu fambani mi ya vulavula na vinyi kuna loya Moose if mangtivi Musi muslo wa smoke ya xiharhi kambe pretty bazani teyini Musi so na yena SE na yena u remixi I think a ku ra
Joe Shiriman. And then Dr. Joe Shiriman. Yes. Still come and get a combeli, oh yeah, come and permission. And then yeah, and then several rooms. Now you know Moses lying kuma. Mara kuna this one, the one Dr. Joe Shiriman na bona ba karihile ba ku akoro etimaka ta bengu. Kuna somebody I think ni vone loko ka TikTok ai tlanga tlangiwa mo hi nga vuli mavana mara va vulavula Dr. Jogri it won't end well loko yeah ni vone hlanganyana yo kai na yo real life ka Facebook and loko mi languta bengu mi nga rivali kuna the vocals ta sister ba hi sile misaveni so for sure it's a serious pain to all of us beyond Dr. Joe Shiriman ku ri munhu u ya teka the voice ta sister afika ti remix endla mali and then ku nga benefit ka mutu ka Shirimana swin'wana mara vanhu mo ka va nga twi mina ni vulini N'wina ma vulavulani mina vula na ku karun'wana hi ku twa excitement excitement ya yi fana mali ya re Now excitement ne yindla ku munhu a endla swilo a nga hleketi hi switandzhaku wena de mara na hemba vanhu vo tala loko va endla swilo ne ya patideng leyi a sungula ku yi release and loko no za ni yi release ni nyiketa someone loyi ni swi tiva ku ri u na influence yi kuma or se chaya ka ti-taxi to hambanahambana yi le ka ti-DJ yi le ka yini yi humisa sweswo inani ngoma ne u kuma ku ni rivala ku a ni fanele ni rhange ni ya leyi hikuva ni nyikete munhu wun'we risimu all of a sudden se yi all over mara all of a sudden ni byeleni la mina wifi na valala sweswo Shulman boti nongo boti anda ta ngombe password de bot JJohn ile ka tour ka yini tour ya goodbye guys Shaba Shaba JJohn he's one of the most underrated artist mente na vula JJohn anvula na vula episode leyi nga va na JJohn yo sungula hayi leyo mbirhi anvula loko mo very underrated loko mo vekela mapela mbekela JJohn I think mapela na yena acknowledging akuro kuno imbela risimu na JJohn loko ku ngena mina mapela the boss this is mapela the boss is underrated yes very talented they know what they're doing yes Mara many bulini no okay ka JJohn like okay I really need to understand is he really underrated he is very underrated so kuna milava ku aduma fana na Beyonce or John cause mina No. according to what I know mata n'wina miri vonani Xingozi ngopfu. ai vulavuleni sweswi ne hi ku ya hi ntiyiso JJohn is underrated Yes. ni nga mi nyika ti-example ka ti-awards ta munghana wa hina is he nominated yeah munghana luya I doubt Is he nominated? I know what the nominator uti nominating yena na no ku fana nati nani bona I'm just sending you Mara yo- sending your things mara mngana wa hina ka mngana wa hina okay mon vutisa sis munghana wa hina mon vutisa ne mashaka very loko u lava ku mngangazwana swi ka mngana rhumela ka email leyiwani xana RK leswi a nga ri batiti kwele America wa rhumela na okay sure wa rhumela na hileswi mashaka la ku mi nyika na only now mativa only now ni n'wi vonaka ka tigigi tikulukumba JJohn yeah ku na tigigi tikulukumba le JJohn mi nga n'wi kumiki and for some weird reason I don't know what's the reason yeah u zamala ku ni hlevela siku rin'wana mara a hlevelananga a ni swi tivi what's the reason ya ku a kumeka nga ri kona a nga ha ni hlevelanga mina loko mo nyika sinyatsa vanhu ka vona mina show so story he's underrated yes very talented extremely talented the guy kwa album ya JJohn from Internet, kwa album ya Mara JJohn xi from tsale track xiya, number ka 1 to album track liya, number last ka Yes. album liya xivurini xi ku xibamu xa vukheta xi ta twala moyeni yeah xi le ku twaleni kulo so tititika mtititi so Mina no, like the mina guy ka ne? Internet. the guy is unique
And he has his own sound. Okay. Yeah, na sound. Yeah. Vocals, No, sound. mina uncanete Magato. He has his own sound and is very talented. I'm one person who acknowledges creativity with everything that's in me. Ufana And na nobody sesu luya o tlanga katara luya. Uyuni. Mashama se yatloka. Oh, there is a kind of So say uncanete nastiva ku creative and like Uvele, he's very extremely talented. Mara Magayo is underrated. I don't think I agree. Maybe Mingabula he's just taken as maybe Ulega come very no munarika 50. Ulega average. Yeah. Mara is not underrated. But who puts him on 50? You know, I'm like 50. Misalo angafanele 50. No. Underrated. Underrated is an understatement. No, Yeah. underrated. My 50. You can do that. No. Sorry, I really missed Kalanga. It's something like that. Maybe we need a remix. Mara, to be honest, Logomo check xamaccombo in Manamafan. Yeah. xamaccombo Manamafan. And then JJohn, for me, those two songs, they were on par. Then JJohn went on with Beyonce. Beyonce. The guy is underrated in such a way. Nelaga the gig the machangani wo Stonga Monday and whatsoever. By the way, he was brought to Simple Kitchen at some point. He was launched there. But beyond there, wakala kungibona mfana lo kade gig ukufana nabo xamaccombo and whatsoever, because for me they broke into the music industry at the same time, same level naswona. Ninga ku sweswi mashaka ne. Famani ka gig hinkwata ka gaza me cheka lokuru ku kona. Yeah. Okay, mara xin'wana xa kona ne. So we can say to I think that hlela ifane as stress ha vulavula hi ku u le henhla. Yeah. Ifane hlela ngusa ku munhu wa le henhla anga ngeni kun'wana kun'wana. Se mi nge expect ku kun'wana kun'wana lavo ngoku na Xitsonga mfane mi ya n'wi vo munhu. Monu mbutisa. Mwena se defendela vanhu. Monu mbutisa. Mwena na mbona. Mashaka. And mativi mara se na mbona. number 5. Mashaka monu mbutisa swin'wanyana. Ani la ku ya fairness. Tlambile ya hala ka yena ya ku duma ta xindzhuti. Yele ka xikundo. Yi gdeneri ni ku humesa album. Amatwala phela mkamhlebo. Doctor. Legend. Okay. We've got so much respect for him. Mara ba la fairness. Maybe 2-3 years. When's the humesa album tokode? Yeah. But he's being invited. There's a young boy. Na yeso so invite we. Yeah, onyika tana ximandani lexi ku tsutsuma ne. The boy has not been invited. Even the home ground there, I think the African National Congress is something again this weekend. The boy is not there. But the boy in terms ya music wa yena is above here. Xamaccombo is not there. Uma Limpopo, Commander Crowd and so on. He's not there. DJ Mumba the same. DJ Mfundisi the same. Nabangwana bangatanga bahlaya hulu ihulu nasinenga nsabona the same. Nobula ne mara loko la ku ya fairness, maybe not the music promoters the fanele tifika ti assist ku kahle kahle ku humelela. No, I think kuna swin'wanyana na vona ti promoters karin'wana bana leswa so kuna gatekeeper phela. Bana artist ta vona hi wash balava ku tshama wa tifakile and all. Mara loko mlanguta ti artists leti rhamba ku masipala masipala Gagash, I'm not defending him, mara there's a balance. Yeah. There's a balance. The balance. Yeah. Sifana na kumbe yo municipality fanele ta ihlamsela kahle ku humelela yini kahle kahle. Mina ni lako loko masipala loko ho ikuma ita hi BML na ku khandisiwa nene Xigaza. Yeah. Mani Mr. Mova la mi nge yivi sama maphoriseni.
Na Gucci sama maphoriseni. Mara loko mi cheka ti-event ta masipala, they are balanced. Yeah. Mara Mashaka ne? Well balanced. Mina point leya n'wina yo munhu wo duma ngopfu a nga rambiwi. A yona. No, twanani. Amleku nkumeni. Mina ni lwa na mhaka yo muku underrated. No, underrated in the sense ya ku anga kumeki. Loko N'wana kun'wana. mara mi nga swi endli ngari a nga tekeli enhlokweni because loko No. U xaxametiwini ka masagwadi lama ya Mashaka, mina ni vula ku underrated in this way. Na swi tiva ku una support. Exactly. Una support. Una support. Hi leswi mina ni ngele ka swona. Support una yona. Se Ndo wina ndeka vo mani. Loko mi nga vula The argument yimanyana. Sorry, qualification. Kuna leswa so angangeni kuna leswa so angangeni mara loko langisa ndhawu yin'we mhaka sweswi mi langise mhaka yini ya ti-award na mhaka ya ku kuna ANC yina yini a nga rambiwangi na swi twisisi mara a hi tekeni swi swa yena a hi languteni music wa yena ka ti-YouTube and things like that. Okay, so nkombe ku yi hlela hi ndlela leyi mina ne I think na mi twisisa mi ri 2 ne mara mi ri 3 Yeah. Awa voni manje. mi tiva ku aka boxing ring nghena vanhu vambirhi a hi le ka wrestling n'wina mi tlangela hina n'wina mi ri vambirhi. mina ni coach Siku leswi loko hi vavisini. mi ni coach so mi ni twisa ntwisiso wa n'wina mi ri 2 mara loko ni yi hlela ne ma vona laha Ya vona. yi swi vona hi ndlela yayo Khoza. artist ku va yi dya xo sungula Mi vula khoza na. Khoza Khoza hello John so yi vula hi leswa so artist lo va ku yi underrated hi leswa so ka ti national platform Anga anga recognized loko anga humeleli swi vula ku a vule ku n'wi recognize so a va recognize talent ya yena ni kombe ku mutsa xivutiso sorry ku mi khoma no. The late Matswabe Munda. U tshama wina yini ka mngani? That's underrated. A nga ri na support ya le handle loko hi ri ka vo Riya na vo Stapio. Ku boy dyondzo ki sambara na swin'wana na swin'wanyana dominate. Na sweswi loko tlanga xidyondzo ki xambara n'wana n'wana ta swi tiva. A cina a rila. A rila. Na madiri mbara so hina hi ta aka that thing underrated ya JJohn from that context. That's what I'm The boy if he's a boy, the man is a man. Ku wa pfaleriwa. yeah Mara vanhu va n'wi rhandza. yeah hi la ni ta kona ku la ku hlela kona Na yena xamakhombo loko mo cheka ka mhana vafana. Ku yine yini last year? Aka loko va xaxametiwini. Ngoma leyi a yi fane yi ba mhana vafana. A ku ri ni ta xava xa mina na wena. Ngoma leyi fane yi ba ni ta xava xa mina na wena. A ku ri mhana vafana. hambi before sweswo ku ri xava xa mina na wena. a ku ri before sweswo ni twe ye JJohn ka fika siku leri ka Xangani gang Nga boxa. aku wa nyanganyeriwa n'wana bote Yeah. ditiraka le dia ne Yeah. And the man was Steve. What is mara ne adi Bona a hi thelele ndhawu. JJohn ya wanyakanyeriwa n'wana bote. JJohn ya Ma vona ku so Maselo mzoko underrated. a un campaigner mara is underrated. Underrated. Kuna ngoma Ngoma leyi leya ya JJohn na man kambeni na DJ na Gwinya DJ Gwinya. Yes. And avo huwa leswi nga hlamuserisa swona. Avo loko avo huwa studio. Yeah. Loko mi cheka. ufonela confirm I don't know. That time. ufonela confirm DJ Mfundisi usama una sagwadi le ka mngani. Maita ngoma la ku Connecta. kama geva kuna na vanhu. vanhu Kursati kuma singe. Yiwune. kahle loko mo swi langutisa kahle ne hi ti-award tin'wana Yeah. recently ne ka award up until loko ta wina vo minkarhi leya vo Big Nas Yeah. a wu swi twa ku leyi ya ku wineni ku Yeah. wa yi vona na minkarhi leya vo Mzekezeke na yini Yes. ta sweswi hinkwato ne award leti winiwaka ti controversial Yeah. I think va la ku ringeta ku endla some sort of talk ku ri around it loko se yi win va lava ku vona ku sala Mashaka kumbe disconnecta Bluetooth yangu kola. Yeah. ku pusha the brand Yes. but I winisa in the corner of my share vaku the best song of the year Exactly.
kuri buku yi ngo tsariwa what is this ila swi nga mina ku brand la amahlela mara loko mcheka ne lahlekile loko mothela ka ya mi fade ni va ma 140 xilo man sukuleri a hi ri ka ntlangu lowu endliwe hi Tombi ya Mtsonga hi ti 16 ta June It is 16th of June, eh? DJ Mfundisi fika xi nghena la xibahala ka mageva ku na vanhu the whole hall yima hi milenge u nga ku ngoma leyi ya ku matolweni Street, the whole hall. mara ngoma leyi yi wine yini hi ku hi nkarhi wa yona loko DJ Mfundisi a nghena 3 years 4 years back vanhu va yima hi milenge DJ Mfundisi u nghenile this year 2023 vanhu va yima hi milenge wa relevant so swi vula ku swi kona swin'wana swi nga leswi swi vula ku ti-hours ta sweswi ne ku ya wina tinsimu tin'wana man mi nga swi twisisi ku humelela yini since ku wina song of the year liya yo lwisana Van Damme liya ya ma yi tsundzuka nkarhi luwa yes munhu loya wo xava loya o xava ne Wo xava se ma swi tiva maxaka. swi la hi mina na swi tiva xiphaza to ka ni nga xa laveka xiphaza lexi swi la hi xi kuma muxavisi lowu wa laveka cause loko mo langutisa from then ne mi ta swi vona ku vanhu lava winaka a hi vona vanhu va wina ku na swin'wana it's not make right ku na Peter Hlungwane u love a nga winangi sagwadi xilahla matani xa JJohn maleke xi winini sagwadi Xi winanga. yo wina ka vo tisat male amaninginingini mara loko yi vuya ka local yi nga wini inani ke tihosi liya ya phinphin tihosi na yona ma yi tsundzuka ku yi ze yi ninginika ta makwaya Va endla leswi ka toti award ta mugana wa hina va endla leswi swo honor. va honor I think last year va honor Matsabe Muda I think na Peter Hlungwane mara I think this year fanele ta attend. va rhange va honorable Ray Phiri na swin'wana na swin'wanyana mara minzonda xixin'we ne hi na vanhu hi hanyaka sweswi a ni ku nga swi rate from rini hina leswa so we wait till you gone hi kota ku honora wena n'winyi wa swona wa ha ri kona ku ri this thing ne yi le ku humeleleni na wena again it does mina swi kota ku draw ne tala ti draw ta award ti tsala hi nyiketela vanhu maybe hi endla Shangani game i swin'wanyana Shangani Gang recognition yeah hi kombeta ku ri no man a swi vona leswi nge le ku swi endleni even though va nga mi recognize Leti nga control ku hi munhu ne. ya ta control hi munhu hi va byela ku swilaveko swa award leyiwani i yini ku vota n'wina No, I think I endleni. a byi swi la no vota hi no nombela a va kolota hi te hi ta nyiketa munhu wa 1000 ehempa I never. yi fikini I said fig. why you stuck in Ku na van'wana va nga le ku gatekeeping. ya oh va gatekeep munhu la nga ta subscriber a ri wa 1000 ya n'wi nyika ehempa Yo karhi. a hi rivele mhaka liya A hi rivalangi. Wa ku na gatekeep. ya ku na gatekeep ya so Hey, hi vulavuli ngopfu ri nga za rixa hi. Na mhla record na msiku. mara ku xota yin'we mara na wa sungula ku subscribe ku na timhaka tin'wana ngeza ku hi tikhumbanyana man ku na coach ya kusuka le a xidididi le Pitori yi nga tikuma yi celebrate ku nga ku yo wina cup loko yi equalizer la FNB la kasi na coach liya yi coach ku team ile ku huma Mkhukhwini le Freedom Park na yona loko team ya yona yi kora na yona yi celebrate ku nga ku yo wina ti chayi ku ri 1-1 ivi ku va na coach liya yele Orlando liya ivi na yona yi nga wina Hey, 2-1 mara a yi celebratanga Lahleki ngopfu. Sundowns a Pitori Sundowns Mkhukhwini i Chiefs loko ba wina 1-1 Orlando i Pirates. coach ya Pirates yi wine 2-1 a yi celebratanga leswi swa ku tlula nga ku ya moyeni ya tilweni so ku yini ku yini coach ya Chiefs a va kapakapa kunene loko yi kora yi tlula yi fika yi natswana tilu leyi nga ku se se hanya na Yesu go fika mfundisa ku ivi coach ya Sundowns na yona loko yi equalizer hi vo 90 something minutes yi tlula nga ku se yona se yi le ka xikwembu le ku humelela yini hi timhaka ta matsambu la tikweni la loko mo swi vona ne Sundowns a yi trainer handle masitsundzuko mos yi ya trainer tsungeni
hayi ku tlula nambu tsungeni malwandle a Spain I khale ngopfu I busy ani situnduka mani landele soka that's why so nearly aba trainer mlandela netball ana kuna red ball kuna red cup netball hey botsa go ina mina motho itwatia ejoko so loko mosivona ne Sundowns ayiri ku training nditsungeni ani shoku ku yana swilandzelelana ne I team leni randa ku mi ani favor Chiefs amesi diwa mele Freedom Park lem kukhwini okay so ku equalizer lokho yamasunuka equalize hi the 4th minute ya extra time idiwe inkarlo hinkwawo Chiefs ayiri ku dominate and all mara isungule ku dominate Sundowns later on mara nga ri koreni za ya ko right extra minute I think celebration leya wona leya ku we did not waste our efforts ya ku ya 3 na away goal because remember me ma 3 na handle mbu yamtanta dio how will that look na Pirates ay 3 na Spain musibe idwadwanya yona kumba ay 3 na Spain hinkwato 13 mina eva ku ri ku wa se ripalelo handle na makwanda awati makwanda no mata kuyini balwa makanchuva va trainer le handle abafa vaya le kambe hi kwila hi kona le ka Joseph na xibekani haleluya ne va tshika leswo ya ndzandzeni va bayiza misa lo fana hinwisa la ka Chiefs ui wa xibekani mara mata kushumane ene ya vuye ka Joseph ile mbele me fane mi bana 29 tournament liya must make it big vanhu va ka Joseph sungulani ku exercise mi va na fitness hi le ku teni va hlantswa na swibekani liya ya ngeni a ku na team leyi nga ta pfumelela ku nghena na tihlolo mina hi nani yo Shilumani hi sivura na chayeriwa siku leriya ya siya drone ta nga ri kona ya siya drone loyi a nga ta nghena na murhi ya swa tipala la ku fana na team leya la a Orlando la ya yi disqualify win ne munhu u fana a tirhisa talenta ya yena a ku na ku tirhisa mixonga na mirhi kokwani nawu a swi recognize sweswo mata loko a swi recognize-iwa ne a swi ta va kahle ngopfu ne ka bohiwa yi phela vanhu va rekhodiwa team yi wa swi ta ku u swi na yini leswi ya Samuri na swi tivi hi mafurha magezi hayi mafurha magezi ma transform mafurha magezi hi n'wana utsongo o ka nga se tiva ku hlangana na rimbewu lerin'wanyana mi ta kuma njhani vana va sweswiwani loko xi nghena ka standard 4 u nyikiwa tanda a yima a sayitini lerin'wana u nge tirhi murhi siku rero na mafurha magezi na mafurha magezi vana va sweswiwani mafurha magezi ma tirhisiwa na ma abusiwa mafurha magezi a ni hembe lexi mara matirhi cheka ni history ya mafurha magezi ma tirhisiwa yini ma tirhisiwa swo tala ngopfu ma tirhisa masayiti hinkwawo hinkwaswo mara vonani ma basisa mafurha vana lavawani mi swi tiva njhani u kamberiwini ku munhu a nga letsa okay n'wana wa munhu wa xinuna hi n'wi kambela njhani ku rhanga tshama hlangana na munhu so usually ringazarisha usually va teka xihlangi hayi ringazarisha hayi na lexo tima xitimini ringazarisha mara off record munhu wa xinuna mi swi tiva njhani ku rhanga tshama hlangana na a hi se pfale botsako na a hi se pfala hale moyeni mo helela ku heta hlela loko hi hetile n'wanuna lokulukumba loko ri n'wanuna va teka xihlangi xexo ku na vakhegulu va ti tsakisaka hi swihlanginyana va ku va chava ku loyiwa van'waniloko hlangana na munhu swi loko swi ta hi horisa mavabyi lama makhwala khwahlawa swihlangi leswiwani mi nga rivali ku na vanhu lava vonaka maxangu va nga siyiwa hi vanhu va vona so byi hlangi lebyiwani va byi tirhisa loko va lava okay
i boxa to tala manje topic leyi nga hi wisaka n'wana yi rhandziwa hi maxaka timhaka ta le giya wavutisa la hi nga tele khoneni matitwa tele giya to xavisa vanhu va until hi hlangana nakambe sweswo